ikinyamakuru BBC cyanditse inkuru ivuga ku bana b'abakobwa b'abakuru b'ibihugu muri Afurika. Ni abana baturuka imiryango izwi cyane kandi ikomeye kubera ko babyarwa n'abakuru b'ibihugu. Bamwe muri aba bakobwa ba perezida bafite ububasha buruta ubw'abandi mu bihugu byabo byo muri Afurika bagiye bagaragara mu buryo butandukanye mu miryango yabo nyafurika bitewe n'ibyo bagezeho, ibyo bakora mu bihugu no hanze y'ibihugu byabo, imyitwarire yabo n'ibindi. Hari abashimirwa cyane kubera ibyo bagezeho muri sosiyete bifashishije ububasha bw'ababyeyi babo, ariko hari n'abandi usanga bahura n'ibibazo ndetse bakanengwa bikomeye muri sosiyete kubera imyitwarire yabo mibi. Muri iki kiganiro twifashishije inkuru ya BBC tugiye kuvuga kuri bamwe mu bakobwa ba perezida b'ibihugu bya Afurika, ibyo bize, ibyo bakora mu bihugu byabo, imyitwarire yabo muri rusange, bamwe muri bo aho baba hanze y'ibihugu ndetse n'imbere mu bihugu. Natasha Kalugile, uyu mukobwa ni umukobwa wa kabiri mu bana ba perezida Yoweri Kaguta Museveni na Jeannette Kataha Museveni. Ise wa Natasha Kalugile yitwa Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda. Nyina yitwa Jeannette Kataha Museveni, first lady, akaba na minisitiri w'uburezi n'imikino. Natasha Kalugile yavutse 1976 muri Tanzania. Umuryango wari mu buhungiro mu bihe by'intambara ya politike muri Uganda. Amakuru imbitse ku itariki nyakuri y'amavuko ntabwo arimo garagazwa neza, ariko ibyemezwa nuko uyu mwana w'umukobwa yavutse 1976 mu itariki y'amavuko ye. Yize fashion design na marketing muri America College London. Ahabwa impamyabumenyi 1998. Yakoze imyuga ikomeye nk'umwuga w'ubugeni n'imyambarire. Yashakanye na Edwin Kalugile, umunyamategeko n'umucuruzi bugezweho muri Uganda mu 2000. Abo bombi bafite abana. Umukobwa wabo yitwa Kayine Mbabazi Nsailwe, umwana wa mbere wabo. Natasha Kalugile yashinze ikirango House of Kayine cyangwa nyuma G&N Kayine Mbabazi, G&N Couture. Ahangaha ategura imyambaro. Uru ni uruganda rukora imyambaro igaragaza ubwiza bwa Uganda. Yagize uruhare rukomeye mu gutoranya imyambaro ya Shine Mnet Face of Africa Command. Natasha Kalugile yatangije filime Isaiah 15 Production mu 2017. Filime itangaza amateka n'inkuru za Uganda by'umwihariko mu ndimi z'igihugu. Yanditse kandi ayobora filime yitwa 27 Guns 2018. Iyi filime ishingiye ku ntambara NLI 1941 kugera 1946. Iyi filime yayikoreye igihugu cya Uganda, yerekana urugendo rwa Perezida Museveni n'abandi mu gukura igihugu mu bata. Iyi filime yerekana muri Kampala hose ku itariki 8 Nzeri 2018. Nyuma yashyizwe muri John Hapsig tariki 19 Nzeri 2018. Mu 2023 Natasha Kalugile yasohoye documentary Those from Among Us igaragaza ubuhamya bw'abagize uruhare mu rugamba rwo kwibohora abanya-Uganda kuva mu gihe cy'abakoloni kugeza igihugu cya Uganda kibonye ubwigenge. Natasha Kalugile yashinze umuryango Liberation Generation ukorana na UNESCO, Uganda Women's Effort to Save Orphans, mu gutegura ibikorwa byo gusana amashuri, imirimo y'uburinganire cyane cyane kuri Mezile Children Village, aho yatangije ibikorwa byo kuvugura inyubako yatanzweho Tororo Cement mu 2023. Perezida Museveni yigeze gushimira umwana w'umukobwa ku murimo wo gusigasira umuco no gushyigikira ibikorwa bya guverinoma. Abibati Tinubu, uyu ni umukobwa wa nyuma cyangwa mukuru mu bakobwa wa Perezida Bola Tinubu hamwe na Ormen Tinubu, ariwe mukobwa wa 8 muri rusange mu bana be. Perezida Bola Ahmed Tinubu ni perezida wa 13 wa Nigeria ku 29 Gicurasi 2023. Mbere akaba yari guverineri wa Lagos State kuva 1997 kugera 2007. Nyina yitwa Oluremi Tinubu, first lady wa Nigeria, na mbere yari umusenateri wa Lagos Central kuva 2011 kugera 2023. Uyu Abiba Tinubu yize muri Berklee College of Music i Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yize umuziki, music.
kandi ahabwa n'impamyabumenyi bitewe n'amavu n'amavuko ndetse nk'uko byavuzwe madosiye y'amakuru y'ubuzima bwe bwite. Abiba Tinubu ntabwo akunze kugira ibikorwa rusange public engagement cyangwa imibereho yihariye icyarimwe bitewe n'uko ari introverte. Aba bantu bitwa introverte ubusanzwe murabazi, kandi ntashaka kugaragara cyane mu itangazamakuru. Wanu Hafidi Amei ni umukobwa wa kabiri cyangwa umukobwa wa mbere w'abana ba Perezida Samia Suluhu Hassani na Hafid Amieli, umuturage wo muri Zanzibar. Uyu kandi akaba yarabaga mu buhungiro mbere y'uko agirwa perezida mu 2021. Hafid Amieli ni umukozi wa leta wamamaye mu buhinzi. Samia Suluhu Hassani ni perezida cyangwa presidente wa Tanzania kuva tariki 19 Werurwe 2021. Uyu yabaye vice president guhera 2015. Wanu Hafidhi Amieli yize amashuri abanza muri Mwanakweleke B Primary School, akomereza O level na A level muri Kawanda Secondary School muri Uganda hagati y'1990 kugera 1996 n'1997 kugera 2002. Afite certificate ya 2005 kugera 2006 muri Legacy Assistant Info Service Institute muri USA, diplome mu byerekeye international relationship na diplomacy mu 2007 kugera mu 2008. 2005 yinjiye muri politique nka mbuge wa Special City muri Zanzibar House of Representative akiri umukobwa ukiri muto. Kuva mu 2016 yasimbuye icyiciro cya National Assembly MP wa Tanzania kuri Special City. 2008 kugera mu 2012 umunyamabanga mukuru wa CCM Youth Wing muri SAF Unguja muri Zanzibar. 2010 kugera mu 2015 yabaye umunyamabanga muri National Executive Committee ya CCM na komite y'abadiplomate muri Zanzibar. 2010 yakoze muri Ministeri ya Trade ya Zanzibar na Administrator Officer. 2015 kugera 2018 yari muri komite ya Constitutive of Legal Affairs. 2020 kugera 2025 akomereza mu nteko nshinga amategeko muri Muungano na MP kuri Special City School of National Civil. Wanu Haifi Amieli yashinze kandi abaciya pasoni wa Mwanamuke NCTV Foundation. Charlene Ruto uyu mukobwa avutse tariki 11 Mutarama 1993, avukira Nairobi muri Kenya. Ababyeyi be Ise William Ruto, perezida wa gatanu w'igihugu cya Kenya. Nyina yitwa Rachel Ruto, umufasha wa perezida. Yize itangazamakuru muri kaminuza ya Dar es Salaam. Icyiciro cya kabiri MBA mu by'ubukerarugendo hospitality muri Legacy Rochas International School of Hotel Management Ikaine Montana mu Busuwisi. Charlene Ruto yize ururimi rw'abatabona Kenya Sign Language kandi akaba umwe mu bagize umuryango w'abatabona. 2015 kugera 2017 yabaye umukozi mu bijyanye n'itumanaho Mobile Decisioning Holding Limited. 2018 yabaye umuyobozi w'itumanaho n'imenyekanisha makuru muri Westall Hotel. Yashinze MCCL Foundation, umuryango ugamije guteza imbere ubuhinzi bugezweho no kurengera ibidukikije. Ni umuyobozi mukuru wa The Youth Power Network, umuryango ugamije guteza imbere urubyiruko. Uyu kandi ni umuyobozi w'icyubahiro wa Kemvani by Blood Foundation, umuryango ubusanzwe utanga amaraso muri Kenya. Charlene Ruto ni umukobwa wa gatatu mu bana ba Perezida William Ruto na Madame Rachel Ruto. Afite uruhare mu bikorwa by'umuryango harimo no gusa abayobozi b'uturere, abamadini muri uru gihugu ku rwego mpuzamahanga. Kagame uyu mukobwa avutse tariki 8 1993, avukira i Brussels mu Bubiligi. Ni umukobwa wa bwana Perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Umubyeyi we yitwa Jeannette Kagame. Muri Dana High School USLA muri USA. Yize muri Smith College aho yize politike n'ubushakashatsi ku mateka ya Afurika. Nyamenya masters yize muri Columbia University ishami rya School of International and Public Affairs CPA. Yakoze mu nzego zitandukanye ziri mu buyobozi bw'imishinga, ubushakashatsi bw'iterambere n'imibereho myiza. Yagize uruhare mu bikorwa by'umuryango wa Perezida Paul Kagame harimo ibikorwa by'uburezi, ubuzima n'iterambere rusange. Ange Kagame afite uruhare mu bikorwa by'umuryango wiwe ndetse n'umuryango rusange w'Abanyarwanda.
Ange Kagame ni umukobwa wa kabiri wa perezida Paul Kagame na madame Jeannette Kagame. Abandi bana ni Ivan Cyomoro Kagame, umuhungu mukuru wa bwana perezida Paul Kagame. Brenda Biayenga, uyu mukobwa yavutse tariki 29 Nyakanga 1997, avukira muri President muri Unité muri Yaounde muri Cameroon. Ise yitwa Paul Biya, perezida wa Cameroon kuva 1982. Nyina yitwa Chantal Biya. Uyu mukobwa yize amashuri abanza nayisumbuye muri Les Concrets, ishuri rishinzwe kwigisha abana ba perezida. Yize muri Collège de Limine, ishuri ryigenga riri mu Busuwisi rikabarizwa kwakira abana b'abakuru b'ibihugu kwisi hose. Yize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko amakuru yaho yize ntagaragazwa neza. Brenda ni umuririmbyi wa rap, akoresha izina rya King Nasty. 2024 yagiye umwuga we mu muziki. Afite ibikorwa by'ubucuruzi birimo Brecalicha Inco Shopping, iduka rigurisha pellicule mu mujyi wa Belleville Hill muri California. Mu 2024 yamenyekanye cyane ubwo yashyiraga ku rubuga rwe rwa Instagram iyi foto ari kumwe n'umukunzi we Lalione Valinka, umunyamideli wo muri Brazil, maze akandika amagambo avuga ko amukunda cyane. Muri Cameroon, aho gukundana by'abantu bahuje ibitsina ibi bitemewe, uyu mukobwa yavugishije benshi mu gihugu cya Cameroon ndetse no ku babyeyi be nk'umukobwa mukuru w'igihugu. Madame Brenda Biya ni umukobwa wa kabiri mu bana ba perezida Paul Biya na Chantal Biya. Isabelle de Santos ni umukobwa wa mbere mu bana bazwi cyane ba perezida João Eduardo de Santos, perezida wa Angola kuva 1979 kugera 2017. João Eduardo de Santos, uyu niwe se w'uyu mukobwa Isabelle de Santos. Nyina yitwa Tatiana Sajeli Kakunova, ni umwongereza ufite inkomoko y'Abanyangola. Uyu mukobwa yavuze 1973 muri Baku mu gihugu cya Azerbaijan, aho se yari yarize muri icyo gihe yize mechanical engineering muri King's College i Londres, nyuma yo kwimukira mu Bwongereza hamwe na nyina mu gihe umuryango wari mu bwigunge 1980. Isabelle de Santos, uyu mugore yatangajwe nka Africa First Female Billionaire na Forbes mu 2013. Afite umutungo usaga miliyari y'amadolari y'Amerika. Isabelle de Santos, uyu mugore yashakanye na Sikida Katoko 1972 kugera 2020, umucuruzi w'ibihangano muri Afurika. Uyu mugabo yaje gupfa mu mpanuka yo koga i Dubai. Icy'ingenzi cyagaragaye kuri abakobwa bose nuko abakobwa bakuru b'ibihugu bya Afurika nubwo bakomoka imiryango y'icyubahiro bagaragaje ko kuba umwana w'umukobwa w'igihugu bidakuraho kugira inzozi